Anibheke madoda isikhondla sendawo inkusimalanga uprofessor uyangena ubishop uphela bekuhamba nobala ubhutkivela ugqoka amafesashi Gaffy Beats. Umfundisi bachumayela vangeli ngabadeleli banankani uthandwa ngabadala nabancane. Umfundisi bana bachumayela vangeli badrive mlakalaka movoko nemlakalaka Agiyazo 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 Ey Agiyazo mvelingani uthandwa ngabadala nabancane ulabithuntsane mali vele shosha hlaba Ey yatijela nabala kwafika mlakalaka kuvela ukuphela intaba batholwa babhekebheka kudrive ukapteni barihaki hazo lwemfundisi unamatimba ukarisa amajita loko afika inarenkeni en'waneni ungitiva kwimali yo ka yi nga heleli drip ya tonatona futhi angasaleli engena 720 itwa ku scream amazolo vakhoma vakakasha tichomita mali na mina ni lava mali nifuma kota va bishop va ku khumpa ntsena uvela ukateka kukhanya amaflash kufika ensimbi yasejemeni yivula ifastele izokuhlala iphalafala ekudlele buyakhuphuka ngathi unyisa ivolume ivanhu va ku tlhavatlhava yiteka yajela navana va ku ahe vela kuninginika gaza stati monso sifuna ukudansa nge-exozo Umfundisi wethu yena ushumayela ivangeli yena udrive umlakalaka movoko nemlakalaka Agiyazo 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 Ey Agiyazo mvelingani uthandwa ngabadala nabancane ulabithuntsane mali vele shosha hlaba Ey yatijela nabala mina ngicala iphithi umfundisi avula iBhayibheli singena esontweni siphethe insimbi sobabili entanyeni ufaka ichain ibizayo sivala istrata sama ngemlakalaka nemali yemnikelo ibuzwa kimi yospenda yonke kwigaza kishini uranza ilabakulu nalabantsongo anu endle social media yimanhloko loko shuku aye iyagiyazo kasi hinkwayo aye iyagiyazo shibatlhavela bayatijela nabana Ey Agiyazo Agiyazo Agiyazo